Yeah, I'm leaving. You're late. Don't just live life, maxify it. Hak arpo terik mentau benai leber arhajar arpulai ke UDP ke lepenlong ya ke jingalang jang ke Central Executive Committee hak yang terekam ke badan hak nong ba Shillong. Hak ni ke jingalang le kran halor ki babon kimat kam tam halor ki election MLA ke barang Shudep Long Dangshan. Hak ba kani ke seng kala job tam sangut ki MLA na ke samoi belala hak ke bela job ndreu seat kat ba menta ke senam arhajar arpulai kala job kat wei tiligi seat. Ka ba kani ke seng kala kamru ba kani ke kenti kala khamle abha. Sakawai pat kamat ke bahagia CEC jong UDP kelai keran hak negasi kedai halor ke jingpen kre election MLA ke barang saateng has oyong constituency ke bela pensengi ada syua hadian ke jingklat kensan ukertong UDP uba HDR lengdo ba ya ukertong ubani aireng has oyong constituency an sepenlong hadian ban nan sepenbena hak jingelang ke ban sepenlong hak arpsan terik uleber has oyong Kawai pat kamat ke belakran ke negasi ke dairu halor ke jingpen kre artli ke election ke ban selong hak senam arhajar arpusau bakentop ke MDC election sya ke Autonomous District Council bat ke MP election banjit temai biang kinong mikmat sya yang dorbar tawan keri di nakaliang gedungi ke parti wala da ngilak mi lenti banyu sibon seat nomor ngilak kwa mah bangin alam semengi ke parti ke state di henry ngihaban burong hi ya ke rai nakaliang jumpat ba ya ke mandit nakaliang jumpat ba tinggi haban pediang hun ni ke ba ngiyo mo wala da kade hakwi sidru tamba ban ong pada ba ngilong down and out ya namalkum ke parti nginang yai trehi nang ni syahmat nginang yai ban klan hi ke parti nang ni syahmat bat hang ni ke ski mdei tamba ngiyo ya ke report dan ni bangi review ya ke ni ke assembly election arajar arpulai ngilai ya kren ru kumno ban kre hak bai dei bat ke ni ke election ke bangsa long soyong maka daw jong ka jing klan no jong i candidate jong i pa HDR lingdo dan ni ru ke seat ke bangi lak bilen team ha so si yang jing klan no nak yang jong i dan rena kalian jong i ru ngilai ya kren ngilai ya kren ba hak bai dei bat ke ni ke election ke bangsa long soyong bat haka arpusan terik mendaw benai mo insa long ke public meeting nanti bangin sa benbenah ya u candidate bangin say nakaliang ke parti ke jungi bat kani kan deh haka arpusan terik mendaw benai soyong dia ke juga poru nakaliang jungi wilayah keren kumno bangin penkria ya kani ke election sebagai district council ke bangsa long lachim senam di ya kani ru la IT haka core committee jong ke parti ban berkat akan uru komben ya caprang haka bedi bakan kecing ban kria ya ke MDC elections lachim senam baca kawai ke bangi laya keren ha kelong haka bedi bat ke general council jong parti di komopiatif ba menchip senam ka kadwai terik jong benai September ngila de ban pelong ya ke general council tambah nakadaw jong kecing don no jong di assembly elections dia ngi haban postpone no ikani but ngila ya propose pan pelong ikani ka general council jong parti UDP how benai mi mendausna di kita kide katu kat ni ki rai ki bangila sim nakaliang jong parti jong ni ikani ka central executive committee ke bangi long tak sini